Ia e fefia foi e whatalofa tu si o tātou tunu o whera mena te mafuta mai ai ele ngate tonu Samoa nei a whapena fo ia tunu i whafo ia le whi o te awina atu le tātou talafou o nei aso le aso tolu nei Iulai le aso Lulu nei mātou isi o tātou tunu pele o Samoa ia o tātou news nei o le tātou news mo nei o le aso atai au le tūlai fitu, o le awhai ai le solo o taawale te wina, a le whaputunga tupe molu manai, ia po le nupi wha. O le nei savali a mata mai lumo o le whale tani malo o le Sheraton i Tamalingi, ai whai ui lumo maoto o le whale o le malo i matangi ala lua. E pei ona sila fia, o le aso mo Iulai, sa wha matu mai ai tua le tolu tesi male lua pasene, wha mea alofa mo le au whai whanga, ma o le vaenga mo mole na o prokalame mo le whaamanatuina o le ono se fulu tausanga. O le aso mo fo i lea o Iulai, sa whai e le sauri ngā lotu whaaftai, whaapitoa a le whaalapu putonga, lea sa whai e le tate, sa awai uma i ai le fionga le minista o tupe, le fionga mo le pola ana rosa ale, mo li o, whaapea le fionga le tamaitai pā le mia, fia mena o mi mata afa malana ka peneta. Whaatase ai mal au whai ngā ruenga atoa ale nupi whaa. Sa la lua ai le keke o le atuanga o le 5 tausanga. E pe ona sa whaatino ai le minista le nupi wha, mo le pola ana rosa ale mo li o ma le afionga. Ma o le tai au o le awhai ai loa le solo taawale te wina o vaenga uma mo le whamanatuina o le ono se 10 tausanga o le nupi wha. O lewa a mata whaanga solo te winga o le whaamai o le fiva taifoi i le atunu o lau tele. O le whaamai o le fiva taifoi e o ngaonga lo na fianga pe a fia i se tasi e pe i e mawhai pe tai e mawhai o na puipuia pe a whai e whai alo tui puipui o le fiva taifoi. Ma o se awala e pito sidia o ngā e puipuia mai i le fiva taifoi. O le fiva taifoi e mawhai o na pisi mai le tasi tangata i le tasi ono sua vai ma mea aitau mafa ua whaalea o ngā ina e li siama mai ono maiti ngā ina pe maliwa i fo i se tangata. O i la tau e anga vaai au fia i whanau mai le iwa masina e sfulua masina e whaatino o le taimi o tu inga masani e tamaiti. O le tasi tausanga i le fast full 5 tausanga e au fia i le tuinga e whaia o la tui pe a whaatino o le tuinga lau tele. O whautua ina e le tunu atoa ina ia mole murita ia awala o puipuinga e pei ona tu ina atu e le ofisa soifua malolo ina. E au fia i le fufulu mamao 5 i se vai mama ma se fasimoli whaapuna le sua a vai tau mafa whaavela le me ai tau mafa fufulu mama fuala au aina tau mafa mata ma fuala au aina faisua. Ai le tau mafa ina. Whaatase ai ma le whai o lau tui puipui e pei ona a mata whaatino ai e le au whai ngā luenga. O whaeloa le sui o le malo Amerika i Samoa nei i se pepa o whaamatalanga. O se taimi ele o te mamau o le atatala lo ia le atina e fau i le motu tele i salafai. O lo whai elea i le no whanga lo ia i le whaitusi i sale o longa o whaingo ina American Kona. O awa onga o le isi lea tau la i le malo Amerika o lo ave i airo la tau wha mua e pe o na whaeloa i Jonathan Lee yo. O le sui o le malo Amerika i Samoa nei. Ta ua i o le whaalau tele atu o tūlanga mo awa onga. Whaatupe m whaatu o tonga e le malo Amerika. O le a lua i whaamurianga whaapenei i Samoa. O le tasi o lo i whaletusi a Nelson po le Nelson Library i a pia. Whaatasi e mai le isi tasi leo le atalaina i le motu tele i salafai. Mo le silafia o le maasina na te anei na fua ia i le malo Amerika. Alanga oa ese anga i le matanga luenga wa onga. I le wha moe mawalunga i sanga wha le leia i vaenga uma mo le wha le tusi. A wā lava le wha le leia o su enga wa onga mo whanau. Whaatasi e mase leni e se fulu onu hafi Tala e wha tupe e pokalame wha lau loa ale whale a wa onga. O le vaai ale malo Amerika ia wha le leia si tia no whanga e whai ai su enga tawa onga ma ia maua uma iai tusi ma aseta a wāsu su e ngā whānau ma tangata lau tele. E to ono se furu tau lea whai o lea tunu uoli putia mai e le matanga luenga o le soifua maloloina e pi isia li siamo le Covitis Forever. E tu sai ma wha maunga mai li tūlai lua i le wauli o le aso 5 o Iulai a ngā i le lua i le wauli o le aso iwa lava o le maasina le nei o Iulai
ua si'itia le aofa'i o le atunuu o lau tele ua afia i le siama o le COVID-19 i le 15 afe selau 15. E to'atasi ua fa'amauina o lo'o taofia i nofoaga fa'apitoa i le maota gasegase i matuatua. E tusa ai ma le fa'auau o le iai pea o Samoa i le la'asaga muamua o pola'iga o fa'alavelave tutupu fa'afuase'i e fautuaina pea le mamalu o le atunuu ia tausisia pea fautuaga mai le soifua malōlōina o lo'o tuuina atu pea ina ia fa'aitiitia ai le so'ono pepesi o le siama. Ua fautuaina fo'i le aga'i i le falema'i latane mo le faia o tui puipui o le COVID-19 pe a faia le'i faia pe le'i māe'a tui auā o le puipuiga sili lea mo i tatou. Ua whaafetai fo'i e le aunaga a le soifua malōlōina e atunuu i lona sa'i mai le nofu talo na o lea ua amatala foia tatou ta'ulei mo si o tatou atunuu. O lo'o tumau pea le aofa'i o le atunuu o maliliu ona o lenei fa'ama'i i le 2.1. O le afa'iga o le atunuu ua mae ona faia latou su'ega fa'afo'ama'i ua si'itia nei i le selau ono 16 afe fa'aselau 7.1. O le tatou tala mulimuli Samoa se felo'iga tatou talafou ma le ta'ita'i o le HRPP le susunga ia Dr. Tuela Epa Sailele Maria Lengoi i le aso ananafi sa tele ni mataupu sa saunoa ia le ta'ita'i o le HRPP o le mataupu muamua o le filifiliina lea o komito i tumālō e le whainga mālō o iai nei e pei o le tofiaina lea e le mālō o sui o le fas e vea masui taitai fono ma le whailau tusi o i tumālō whapalota i te tonu o Samoa uma sa whailoa e le ta'ita'i o le HRPP o le whaafibesiina o i tumālō manuu ma le ai e se nofi le mua le atunuu i auala o lo whaatinoina i le filifiliina o nei komiti o i tumālō sa whaatusaina fo'i e le ta'ita'i o le HRPP le auala o lo whaatinoina ai nei mea uma e pei o se alaisa i tau ai atu i se whawhanga i se lafo moa sa whailoa fo'i le nei whiloinga ma le ta'ita'i o le HRPP le tuina atu o le vai aso e tasi e le susunga ia pāli i pānoa e whātu ese mai ai e tusa mana la fonga i lātou e kālesia a whaia le whaatinoina le nei whātu senga o le hao aturua le nei mata upu i se isi tūlanga. Ia o tātou news na mo le nei aso ia mo le atu e le whaamalo ma le whaafitai si o tātou tunu o lo mafuta ia mamai moa ma silasila mai foi whaafonga mai i tātou news lātou e mosi tātou news la so tai au ia pe a te ina tu elo so fua ia ma se ola vai o te menei manuia tele nei au uli manuia nei po manuia nei tai au manuia nei afiafi i tātou tunu i so se tunu o mafuta mai ai to fa se fua